Projekt Ilica je petogodišnji projekt koji ima svoje prvo izdanje između 5. i 12.5.2017. Mi smo se u stvari krenuli baviti Ilicom iz razloga što smo svi nekako povezani sa Ilicom, da li obiteljski, da li radno, da li životno, na bilo koji način. I jednostavno nismo više mogli gledati kako Ilica propada i devastirana je. Vrlo često se to naravno dešava i u Europi, no međutim u Europi su uglavnom veći gradovi su riješeni, odnosno sređeni i regulirani, ali kod nas i Zagreb propada i jednostavno mi kao jedna skupina raznih kreativaca, umjetnika, svih onih koji kritički promišljaju u stvari sustav i sebe, a i sve ostalo, smo odlučili pokrenuti takav jedan projekt koji će kroz korištenje kreativnih kulturnih industrija napraviti neku promjenu ovog urbanog centra. Mi smo sad za prvu godinu, osim naravno ovih ključnih elemenata koji su nama najvažniji, a to su radionice, interakcije, tribine, svi mogući načini kako u stvari aktivirati i ljude, kako doći do dobrih kvalitetnih prijedloga, kako dobiti što više stanovnika Ilice da isto se uključe i kažu šta oni misle. Osim toga i tog nama dosta važnog elementa, mi smo naravno aktivirali i sve one sadržaje koji bi mogli kroz duže vrijeme biti sadržaji koji će pratiti Ilicu, odnosno koji će se naseliti u Ilici. A to su izložbe, suradnje sa obrtnicima, između obrtnika i dizajnera, pa onda modni dizajn koji je dosta zastupljen u Ilici, odnosno ima dosta dućana sa odjećom. Ali modni dizajn možda i sa nekog drugog aspekta, zatim glazba naravno, ono što nam je iznimno važno jer vrlo često ako pitate bilo koga zašto se Ilica zove Ilica, nemaju pojma, jel? Tako da smo uključili i kolegu koji se bavi time, Krešimira Galovića, koji je obradio Ilicu uzduž i poprijeko i da jednostavno građani i svi mi skupa u stvari upoznamo šta to je Ilica, odnosno odakle dolazi, koliko je ona u stvari, koju vrijednost ima i koliko je ona u stvari prirodna jedna ulica za razliku od nekih drugih koji su možda osmišljeni i organizirani. Tako da to su ti aspekti koje uključujemo, naravno svi oblici kreativnih kulturnih industrija i kulture i umjetnosti same. Zatim smo upravo u svrhu toga pokrenuli i taj časopis koji neće se baviti samo Ilicom, nego će se baviti u stvari svim projektima kroz, nadamo se, dugo godina. Dakle, jedan od tih ključnih naših elemenata što smo osmislili u okviru projekta je da se ne predstavljamo kroz katalog, nego da napravimo magazin koji se nadam da će jako dugo živjeti i da će se baviti mnogim drugim projektima, a ne samo Ilicom, a koji je u stvari usmjeren u to da promišlja na sve moguće načine, između ostaloga i kritički, i analitički, i teoretski, kulturološki, sociološki, da promišlja različite dijelove gradova, odnosno da se uključuje u različite projekte koji se bave istom temom. Jel? Da jednostavno bude svojevrstan monitor za sve ono što se bavi upravo tom temom kojom se bavi i projekt Ilica. Tako da ćemo taj časopis imati promociju u srijedu i on će na svojevrstan način biti sad to njegovo prvo izdanje kao i prvo izdanje projekta Ilica, odnosno Ready Made Ilica. Također unutar projekta postoji jedan mini projekt, a to se zove Lica Ilice i on se nalazi na Facebooku, ali mi smo ga zastupili u magazinu koji na svojevrstan način poziva i priziva ljude da se uključe i da prikažu šta sve postoji u Ilici, od lijepih ili ružnih stvari, svejedno. I da se u stvari ispriča priča kako on živi u Ilici, koliko koljena njegovih je živjelo u Ilici, s čime se bavi, na koji način doživljava Ilicu, šta bi promijenio u Ilici. Da jednostavno se ljudi uključe i da počnu aktivno sudjelovati u tome. Dakle, na taj isto projekt smo dosta ponosni, ali nekako slabo se je pokrenuo, tako da nadam se da će krenuti jače.